Malor fulau manuia. Malor sui fulau lelei. Malor tau ata. Iai le tau finga o leo ua. Tatu tue au lia mai manuia. Leo tatu fai ungo le vaiaso. O lau savalinga. O lau. O le tatu folonga fo i o le nei vaiaso mai ai le amatanga. Ia leo tatu to ai tonu mai i le fai ungo le nei vaiaso. Leo fto atau nu mai matou le aso whareile. Manatu o na ua aso to na i nisi tu o le lalolangi. Matou te whapea tua i sa mo le atue ia. Matou te whatalofa tua ia te o talofa lava. Whatalofa tu i le ia ma le mamalu sau o Samoa i ona paeng uma. Mai ai le laua o sina anga i mai i le ta matina e se ia pa ia mai le tupulanga o tina matama talabou. Ia o mai foi le au talabou i le whai ni te to lua tupulanga o tama matene. Ia se ia o lava i se o pitoi titi. Patalo fatu ia le tautua man au nanga ala si fonga o le tai au fou. Patalo fatu foi. I le vaenga le au sale vi. Ia o i latou o le pai sina o le tala lelei. O i latou i oe o senga o tama whasau. Lau whainga luanga tutofi. Lau whainga luanga pa ia le atu i so se whatawhaitauranga. Ia e whatalo fatu le au nanga ma le tautua alau si fonga o le tai fou. Ia le tonunga le fua au mai e le atua le nei mai panoa, le nei lao le lei. Ia tātou te tau whai tufi tau whawai whamanuianga alo tātou. Ia e po le alapa le tuinga ai pio le mesilian tāua o le mea alofa o le soifua lau le lei o le ola. Ua mawhai o na ina mai ai. I lou soifua a o wola i oe tofu tangata malana e sa ili o vaenga e sa ili i ai manuianga o manu sa ati mai o le atua i so si tafa, i so si awala. I olo whapea lava o na puno i ai le ngata o i lato o whiangai ma meo whono tanga a malo te tele o i lato whiangai ma whalea onga. Tu ua i le atu nuu ia e ngai mai i tu whafo ona o onga ia po o Vanofa Sipi. Ia ai mai se fo i lato ua manuia mo meo le se i fo i le malo ai mai se ata tu e ngai i New Zealand. Ia o i lato fo i le ngata o i lato e ngai i New Zealand o nisi o ngai mai o mai Australia. Ia pe mai fo i nei le nei atu le malo tele. Ia pe ngai ne fo i tuila. I le tūlanga o whemaranga ingo sa ilinga manuia me ni o ainga. A whapea o lea tātou te tūlanga lena. Ia e tawa ina whapea atu ia le o nanga lau si ufonga le taifu. Ma lor fulau manuia. Ma lor soifua. Ma lor pale. Ma lor sui. Ia o le aso o whamanuianga. O le au o mai o aso te tasi o le soifua ma le ola. Ia o whamanuianga le nā ia te oe mau ma tātou uma. Lea ua mātou o mai i le aso ono. Le aso ono le masina nei o mati. O se aso e whaangaronga tā i lo ulawa tangata moa ulawa ia. O no tūranga o le aso le atoa le ia le tausanga. Ia e talu o na whaatautoria o lo fatu. Le aso le nei. So te whaftaila i le atua o na lea ua atua i nei tausanga. Talu nei since he gave me the second chance to leave. Ia a o
o whamanuianga lava ia o aso taitasi, ia pe e to inga tala fuilele o aso uma o whamanuianga. O aso taitasi o whamanuianga ia ele ngata i lo soifua a o wola ma i tatou uma lava. Ia o le aso mai aso momua lea o le a uma. O le unua i o le masina lon tolu o le nei tausanga. Masina mati a perila me iuni. Le ua tapena foi ia mo meo tūlanga o whaunga whia ngai male nei atunuu ia ua le toe mamau toe tolu nei masina ia on tatuanga ile afa o le nei tausanga. Yesu e o te fia fai o la utaulanga ia te oe o la utaulanga whaafetai i lo alo fafua mai ai fai inia se fea a o mawhai ia e tatau malo walo fafu wa mai atoa loma liu e ola taulanga ia aele tusai Yesu ilo alo famai tau o semea e ilongai o lo matu wa faafetai. Le atua faitaulanga o le faitaulanga sili i oe matu te fia faitaulanga. Taua ina tali ai mea sili ma loa lofa na wa i o mātou tangata. E ti lava sa mātou tali atu pe afua i lau whainga taulanga na whai lava i le mea sili e ngata ai mea o lo soifua ma lo wola avea na e tautaua i le sa tauro na tu wifo le tu mau ma toe tu manu malo mai ona o lo matu tangata ia o matu maua se sa o tonga o le whaolatanga na e tapena mo i matu lea ua matu tapena iai i le masina fau ia tatalo tamai whaafetai i mea malapa o lau tau singa i lo matu wola i so se mea maua lunga loa lofa tu noa loa lofa siri ese o loa lofa ele ma whaamatala ina ni upu matala loa lofa le whaatua o ia ua sapi ai le tangata soifua whaafetai tele ia le nei aso tamai ma fuafuanga ma por kalame whaata o to tangata lava ia au le tautua foi ma au nanga lau si fonga le tai au fo i o mātou whanongolongo na mātou whaasoa i o i mata upu tau ia e ono awa o inailo mātou wola i o i ngata o le sāwalinga o le ola i aso teitasi ia o teimi e se ai ma whale tonu tangata i le aso i o mātou loa na toi fo i atu i ate oe e whaamatala atu i atu oe o mātou whale tonu ui mangalo mea uma i lo swafa Yesu mangalo i mātou i mea se whale tonu ai mātou wala au e le swafa oe
Yesu le so fa pele o Yesu ke risolo matuli ma fa olo o tatalo maule nei. Amen. Pese se lauli mavali. Il est tout spécial. Ale kalsia e fakasa le pese le tu spese pese maviinga pese lona se lau lima vali. Yesu o te fia fai o la taulanga ia te oe o la taulanga whawhitai i lo alofa fua mai. Le futeo so mai ire upule o le alofa fua. Me o le nofo a alofa fua. A o le mea vaai i ai le tusi fai tau o whātus pa ia e a fua e pese lea. Le auso o te ai o iatu ia te outou. Ona o le alofa muti vale o le atua. I o outou tu ina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola, ma le taulanga pa ia. Ma le mali. Io, e si o tu i loa tusi o tusi pa ia e no fai tau ina atu. E si o tu. Io, o te vai le tusi pesena tango le fai tau. A fai tau mai, tau whalongo o le tusi tala ana upu ia no fai tau ina atu. Te whafonga mai. Le au soe, o te ai o iatu ia te outou. Ona o le alofa muti vale o le atua. Ia outou tu ina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola, male pa ia, male malie. Ioi. O upu ai. Upu ai ana le pesena. Iai upu ia o fatu e pesena. Ma nei e upu. Ia outou tu ina atu o outou tino i le atua. O le taulanga ola, male pa ia, male malie. O ia na upuna, o tau e lo ai lea e tatu te. We are in the same page. I le mele o te. Ta fio lai so le ia wake up. O upu a Paulo. Io e o te lola o na te tiro e tusi. O le ale tusi a Paulo e upuna. O a upu a Paulo na e tusi na. Nei upu ia no fai tau natu. Ma nei exercise la itia. E fai ma tātou wanga. Ia i le whapea tātou. Ili o se fai au na pela tatu fai ia o ia fo. You remind me, I remind you. Malo linda shine to e titia te fin. Ma na ia ro tiro linda tatu spese e no fo moto pe metatu ia lena. Tu si Roma se fu malilua a olona ua I fai. Na mena e le no fi o te pese langa ele un pese fu o pese e fatu mai tu tonu o fionga le atu io o le taua iai ona iai le la tatu te o pese Yesu e o te fia fai ola o taulanga ia te oe. O le pese, io e a osi le taulanga. O te fia fai. Nga o ngā kako maha koe, nga fia fai kaulanga aia. E le fai.
a o le augani mātou te fia whai se taulanga. A ia e tapena mai o mātou loto ina ia mawhai o no mātou a watu a mātou taulanga ma le moni ma le whaamaoni. Pe titi, pe tele se taulanga mātou te awatu. Ia whai ma le loto ma lie. Ia whai ma le loto fia fia. Yesu e o te fia whai, o la utaulanga ia te oe. Tau ia, whanau longo ai, so se teimia whetua tatoro tua fiafi. Fonga i upu, o upu. Not so much of the tune, o le lyrics, the words. Mana ia i upu, ia na whaitauro le lunga. Le au soe, o te ai o iatu ia te outou. Ona o le alofa muti muti vale o le atu. Ia o tautu ina atu, o tau tino i le atu. O le taulanga ola. Male pa ia, male malie. Ioe. Roma se furu male lua. Hafa pe isa tu si pese, na tilo ale lunga, o le heading, na lunga e lunga le heading. Leo te whaitau ina tuai. Ia o pese nei, ia o le au mai lunga bracket FL. Hursley. O no tolu. Ia le na pi o ina e a fua mai ai. So o pese fatu mai lunga o whaitaunga whaaritus pa ia. E leni pese fori te nofno wha e whaitau i lunga o tūlanga. Malo Linda, whataro fatu Linda Shine, whataro fatu ia Whale Pau Josefa o Papo. Ia whataro fatu foi i Marietta. Pil ia Lau Adams, Lau o mai o e malai. Confused Chef Hat. Ia, sorry. Dalanga leu tō i o tō i to te mafuta mai tato i le tato a fo YouTube. Se fa mo subscribe pa ele tato subscribe pa ele tato por kalame. Ia le na o Q nga pona. Lo le sio ka peli o Gene Collins Purcell le sina ia le na talo fat fo i tau tua o Sau Leonge New of Ese malo tuto tasi malo ioe Peter Asia apena fo i on fatal fatu fa fo wina tanielu o Tara mafuta mai ia sa o lupe matasila tavai tu ia fiso malo mafuta mai Brisbane i Australia o toala le tiu toala le tiu lo mafuta mai ioe ia fa pena fo i ia fa tai amosa ta lo fa o to fine tai le filo mai Peter Asia Falefitu Vanderhoof ia o lo mafuta mai fea you from California ia malo Falefitu o lau mua tasi toa ta lo fa ia te original mua o mai ia al fatu o Lia Perese po ese Thomas Lewis Tacoma ia o fatalo fa mai Tacoma Seattle Colleen Torrea ia o le tenia sofitu tenia le lo okay lema masame uso talofa o mai ia o lo mafuta mai se uso leo ia o masame te lo ye ni si swafa se yuli po same na o so fa uso alo fatela o lo mafuta mai au se talia o lo tupulanga le matonu io e si o same alema ia apena foi fa vale le fu semi alo fatu o fatonu tofa o Michael Stowers ma foi Eric ia ma
So va veli ko kele ka ko ia fa man watu pe ule pa ia tu inisio tato o te minei e malole Bisco telu ako ia io e fasi tele o tato na ua mai an fatar fatu sa mola tu pele ia ile au manatu la tato pa ilo ia tato mta se te mi foi ia o na mai le o tato wo ma tato paanga ia le tamaitai o mo fanua tu pa ma chera ia leo va ia tu o tafia ia tu iva minute ia pa mai ma chera tele yo nenta upu te lole a ma fa so to ele ne yaso ai o le taua i o le leo tatu fa longo ua mo step down ia le i o sai lele tu le pa sai lele mai li la kapia sa mo ile si mata upu ua tele na mo o le ai ai mata upu tau le si mata upu ta ole mata upu le te fia tele le mata upu le onga fu le a Saints Paul Saints Paul Academy tu te lo uto a psychological lava in your mind i tatu mafofonga le ai lui utili matamatai what about it e ale pokala me lui kunwa yu o salia e ai utili matamatai pa mon mole what about it utili o utili matamatai pa mon mole ole upule tafa ingata e tasi ana fa longo le upu lea ele se upu e mo ia ole upu ole ngoa nu e pina fa tu tatou le tatu o ngā tupulanga le ia afa pe tupulanga tau pe te matua te isi a tau pe te titi fo e tau a pe na e ola mai i le maro tuto tasi afa pe na e ola mai na e lola le upu le tano to ta fa ingata e tau le upu le ta fa ingata e o komekia de mafau o tamatiti ele se langa o fa leanga ina lingua ele se fa sengo foi le va per se upu leanga ele se upu palau vale au le upu o pe o mai i mafau o leanga isia leanga foi o no foanga e ave i ai tangata soltura fono le ngata na ave i tangata soltura fono ole no foanga e feo tieni si tutonu le la utala noa tu la kango elaborate to e fa la utilities e mo yo lo mai ole fa no noanga i atia le mele pino fa a sangira ka fe me ya kia usore ka fa ngaka ka sero mafau fa pui tu sa peli fa penga ta fa ngata le upu e ta umai a lo mafau atua ele anga lontongunga esa opese tu sa pele i a maya i ale fa uma mai foi upu tangata ai a utango fa matala fa uma lan foi upu ele se mele la tano mai ole fa no nga silia ia ta wai aisia ina upu e mai le ata le asesinga le fionga le lipa mire na ia yuta te lona tau wala vai Saint Paul pasi malo mana ita mai fa malama fo ia o me fo ia pe fa pesquema al fala on al fala o i
e whaamatala mai ia tia ua na o u lo tangata na oa. O ila tau na whaia le whai unga i melea. Kua le alolofa. Matua i le alolofa. Te le loa po aina whaia whai unga. Po aile pale mia, ia, wa atu wala i tau sanga na whaia. Ia lera ura tu loa. Lua afe se fuifa. Ke lua afe lua se fuifa tau sanga amatanga. Ia lera ura tu loa taita. Tatu loa min star o a onga at a time. Tau te loa. Langa lewa mai ne iluma. Lewa mai iluma mea. E mata umatu ile atu. Na ufalongwa yai. Sa ufalongwa yai lia unga sa whaia ina ole mai ole St. Paul's Academy. Na ufalongwa yai. But ilo mafau. Nga makua i sua umai lalo no whanga. Pe ese fo ese sino whanga. Olo mafafonga na yai. Ele tau sa mafafonga. A mea o whatupuia na o leo whai mwhalao. Ina utapua mai lata. O kai se matangaso. Oka so te wha noa. Mea la lea tau te whai atu e Samoa. O le whainga po o ani mea le leina whai e ia tangata na iai. Ua lava lea onga lea. E wha matala ia te o e Samoa. Tua le ai yangi maa fau ola o kangaka ia nga whai decision making i le mele. Tua le ai yangi maa fau ola. Tua le ai yangi maa fau ola o tangata. O ai lava tangata na whaia whai unga o te whalea onga lea. O te tau tino atu Samoa. Tasi la lea downfall o tangata ia. Ioi. O le makua i lea lolofa o kangaka nga whaia whai unga. Anga se i o aku fōi whapia e tau me o ta whai ngata. Ai whait au tawhar whapipui. Pe a vai ioi, whai sisi mea. Awo te o le tala monia Samoa o te le whasi e ala whafuka. First time, ioi, le whaua ai ai. Realistic leo ke karango koe. Ftoa ai e tuale a ftoa langa whai na tau mai o ta whai ngata le i le academy lea. But I never saw, I didn't see any pictures. Ioi. Au lela whatoa o wawa ai sole. Kua uofo asole. Po le ar ko ngā keu ai pengi furniture fo ina tu tonu. Fa mea fale tu tonu. Ke ofo. O te ofo de pale mia. O te ofo se ka peneta sesi fo i au sesi. Ioi. Matua i o ofo tangata na latu alawina lea onga lea e afu. E whai tu tono no whanga. O lau tala monia le whai atu. O te le i loa le lei se tūlanga o iai. O te le i manino o lea se tūlanga mai le nana taua o le academy e whai ta whai ngata. O te le i o oso mawhawhaunga. O tua i ngā whale ia. O te ia i le au mai. Ftoa o manino rola ia lea. O lea whako Ftoa o loa tonu. O i whale. Whale wharpui. Whale na whaao ngā e tangata. Ioi. Kua mangingo mongi arangi ke ua a mene ala ukala le whai atu. Kele i loa o i whai ai. To tonu o wharpui. To tonu o no whanga sa taloka i tangata. Ai pu e mai lata moa. O luma le mele ili ngole a St. Paul. A sau lunga le pito lunga. Se i vali fo i la. Se i vali fo i kau wha mata ngō fie mai. Lei o le matua i po o nisi tala e toi tau wha la lanu mai e le pāle mia i lona vai teimi. Lea sāna fo i mele. Tasi le nei yata Samoa. E wha matala toi le atu nu ato. Ai ona ele i o te le iei mawhawhonga o le tunu. Pila oa. Ele i nana tau mai au lea o ngai whai. Pau ale mea i lo mawhawhonga mua. Ta whai ngata. Academy.
academy, school in Tafaingata, where about in Tafaingata? O me mo peno fetu e ta o tu role ngo Tafaingata e ese au falungona. Mataulia foi le fa pena tan malala. Lela o me ine lela o shift til no fangale tan malala. E ka oro foi kang malala i e ka ke falangona e o ko meki ele langona e pino fetu e e kau i lau e tasia lau falung tanu malala leo pe o sui o tanu malala ya so pe o no fanga o au fai fatoanga pe o ila tu pen o lela o saunil mele wa le longo le ya ila falung wa ile longo le ya ila falung e pe no fetu samu ele o le la fa fonga la tala le fai o tele pa wale men fa longo mo ye ina ufto a fu la onga o lea onga e whaatuina i tawhaingata. I never, ele tau i eiso umafau o whatpuipui mea. Sau nei le mea, sorry. E se whai ai vale o ka ngaka whai e whatatau lea, sorry. Mongi are tala. Nga abele o lako o lato whanau a o onga i a pia primary. Ia onga ave na i St. Joseph, ia on whai e a onga le lotu, ave na i pesenga tūranga rua, a onga lei. Ave whanga wangi ka ngaka wha onga wha pēt whatuipui. E kele pesi tala e whainu mele, ole makua i matanga o te ofo pale mia lawingan mele. O te ofo i se kapeneta se pale mia, ma se kapeneta, ngalaku ala winga le onga le e pai. E posa pe a vaing faleo o faing faleo o fie kofu le vasenga me faleo. Sole. E sili atu leo ta metia onga i faleo. Lo le mea lenta tu vai ne iai. Ngei atu mai le ngoa, ma ngei ka mai pa. Sole pa foi e not anyway. Telen ta upu tanoina. Leo utanu mai tatu woma paanga ia mati ele vano. Ia, fio maia lau fionga o e te maita. Fio maia ia lau tofa mapanua, ia ore tapo kalame masani, io e maduot foi fesitua io nei aso. Ia, on ele a faina lau taile weekend, ia lau umau fe au ore tae au, io tala fia ngai foi malinei, i tu lao le uli, ia te o tu na. Io e tele io tau fia tanoina. Tele tau io te lo foi nai fauma solo ina ia te ia ore ta ua lava por kalame ia longo pui ali i lo tatou atu i mea tūlanga. Matuia nei ia manoa. Maia se au whatalofa ia ma se ai mai li tatou atu o lo tatu ia fi mai. E lo rango natu e mawhanua? Ia. Ia, au le. Ia, malo so i fotula epa. Ia, e wha paupopo tu fo i lau whatalofa wa mai le mamalu o le atunu, ia tatou paanga masani, o i latou o whapea na tune in mai pia ia sta i tasi, whanongolongo ma, kia maua fo i se au te lengo ni meo lo tutupu si o tatou atunu. Awa fo nisi mea fo o le a tatou whasoa, ia le whatalofa toa i le mamalu o le atunu o e maise i o whapea ngai o se whatawhautaulanga mo latou whatua, a pia fo i mātua mātutua, o lo i te tono a inga, a pia isi o i te tono mautanga singase, e mesele ai o tangata mātutua. So o se sa moa po fea se vaenga le neila o langi o iai, ia mālole so i fua maua mālole langi ma, ia whapea fo ina tatou whatalofa ma, tatou maua ia tatou tausanga, nisi o alo matama whanawa si o tatou atunuu, o loo i te tono o Dubai, i sa la elu manisi nuu tau la tane le mea o loo iai nei le taua i le nai tūlangi. Ia, alo mai ta lofa tula epa i o te langona, tu sa lavata o la stona i le nei,
Ni pau ne o le aso e mapu mai fo i mai ngaruenga. Fai fo inisi tiu te fai malo so i fu malo langi ma. Malo faftai. Matou e suini matou temi i le aso sane sui ele matou temi ia a se temi pe tu lune vai aso lu matou ia official ole pa i mai ole ese o matou ma le winter ia matou pa ia tu le tau foi le tau o tau o tongo la au ia o spring ia e te tau mai nei te lo le ata fela fo ia ni mata upu pena ina ni mata upu mai na le langa e pe o le wa saulisa linga fa fonga le atu au to es va ai to ai mata upu le ele se mata upu fa ngo fie ona na ulu i fina ngal ma fo fina ngalo o le atu o le fala onga le sen spawn le i ta fengata pina fa ia tu ma sa ne o te le wa tu langa e ta o rolingo ta fengata e o ko meki ale ma fo i le lon tau lunga isia leanga o le no fuanga ele ngata la o lo ke ele se la utala o lo wa mana tu e ta o se academy e fai i tonu i o se no fuanga ele alo te ni lo vet so lo fa pui le na o ta miti se ka nga i amata ta pu Tula epa ona le folinga mai e fo i lau whaafonga anga. ioi O le pos fulu se fulu. Le taimi le ta pena le ta pena whainga palo ta tele le luo o. O le mi tonu wale nā le sa tata lai le a onga lea. Le fo i la sa tele, na ye fo i au tu singa sa whaia. Ona o le eka, e leo se no fuanga manuia, e a o tau ina ai ni whana witi. O le no fuanga le nei, e whelanu lanu wa i lanu o mea sa te tupu ai te tonu. O le no fuanga le nei, e tu lou whafonga anga sa mua, o le mea te tauan wha manino. O le fuanga nei la sa no fo ai e sa tau salaina. E ai i to tele nisio i la tau na malili wai. O isi na pule o lato soifua. O isi tu loa wa o le ngana tu sao. E o mai le taimi nei e le o mauti noa pe na whaafewhea na maliliu. Whether they have been murdered or what. E o mai le taimi le nei e le o mawhaina i loa. So the spirit like the tono le o ngā ele le nei. E le o se langona le lei. E le o le whai atu la utala o te moli mau. O le tausanga fitu wiva. O lo taimi mua le nā whata a o wo ai te tono le ano fuanga. Ina wa mātou wo se tasi o tei o lo tina. Sa nofo salai i. E whata wa ai o le mea na nofo salai. Nā alu e ave le tonga whai ua matua tonga whai o matua nā alu la i e alu e whaatau le maketi. Maketi tuai lea a i ele te māmatua i ala urua. Anyway, ai pe wa mata muli pe wa whate tene wa vato tu ua mea o ngā tēneiti. Sau loa la fitu o le pō. A le lewa ai atu le wa whai le tamaiti te wa ai i fole le uka whai. E whetau i a mo i intanga ta whātau. Ai pe wa tau tu ni mo tamaiti. Tangolo le tumutumu whai o le si uka whai. E tongi atu tamaiti ti ia ala i lunga. Ai tau tonu ale pūlo o le leo. Le nā ave, whetau i ralo tau no tu sa mo tuanga le a onga. Ai whai mai lolo tina mati o le aso sa. O lo upala ai ma lo ufefe ia tu la epa. O lo upala ai. Le lama o tue titilo atu nei la i le whale le wha lava mai. Yeah. O le whale le, wa taimi le nana ta tala tua le gate te le. E wha sa o tua wha lava sa o mea le whale te le lava. O le whale e lota mata fia i pangta. Ai te titilo lo tuanga vale. E whaisina mawalunga o le skepu o le mei ele ofisa a. E le wha lava umile nei, le
taunu unga le piko e ele fale Samoa o inae mapu iai a inga e whaatali iai a lato ia lato tamane e tawhia e watu inae paela. I was thinking all this time o mato iai na, you know, it's very shaky. E ke sensinga. Ia la whawhiwhea la mane ialo ma whanau. E leo se foi se atmosphere. E te whawea iai so watali'i ni alo e a o ngai a. A le la whape mo mani moli mau. Tele ni mea whaalia mani mea na tutupu a. Ia e whawhitai foi la i le toa o le tamaitai pule ma nisi o whaia o ngā. Walato savalia le fionga ale pale mia. Walato savalia le fionga ale pale mia. Whaai loai. O te ofu. Wana fisiringia a. Siringia taimi lea. Ina wa. It was so quick. Le wana na sitia. Ese le afoi. Le no whanga whalpui I oitan malaka. Ai whailoa mai loa le Academy lea St. Paul. Ia. Ia. O le mela leanga. Te whaapea lava ita. Le fta ai loa manino nei. Te whaapea ita le nā taimi. Ai wa umana toi whaafou umata tonu whalea onga. You know, umata I te repair. Ai whaafetai le fionga le li pale mia. Whaafetai le te leo le tau wha le fionga le li pale mia. O ia fo o le matua. O ia o le tamai, ye o nalo, ye grandchildren. It's not a place where you will take a child. La whaafena focus le tamaititi nia o onga. Le tupu hae tamaiti. Ma lato learn le history o le whale le nei. It's not an environment e mawhai le tamaitina focus e a o tawina lona o langa tupu hae. Io. Ma la tua fo I mo whanua. O tamaiti la iti la o ngai. Te roto te la tu ele o manama. Io ai ina o tupu hae. Ma watu wa ai tua ngā whare. O a ura ia. Ele o tūranga fo le pe whatpui po lea. O le mea le ina ilo roto te mini. O le decision making. O le whai langa o ina o le upu o le decision making e whaamata silina me o le alofa. E se lo decision making. Whaamata ina o le alofa. E tasi ala o whai ngoa ina o le tūlanga leo le whai unga le na whai. E le ai se tō whāna whai le whai unga nei. O le wa ai mawalalo. That's how I see it. Tua I wa ai mawalalo. Whapea ia to I pea. Le fia o ngā tamaiti o mai a o ngā whaanga. But no. E lo a whai e te longona e te lemwhaina e whai ia te oe po o lo whanau. What makes you think that you can do it to others? E te mana tua foi. O le toa telo tamaiti I whale lau niu. Pi o whale lau niu le. O tangata fo tutuli ese ma mea na tele na foi. I tai le I songi. Songi, io e. Songi. Tele na tanu e ia tangata te songi ma whai manu ma vai ma whapena. Alena tutuli u te whalau. O whanau rana I tangata nei. E whai ora tutuli mai te songi. Alau toi ame wha onga I whatpui. O I nā lepe e fuai lo roto. O lea. O le ai. O le mkwa le angi a lofo ka ngiso. O nā la wana whai. La whai unga lea po la o whai lo inga lea o le decision e wa whai. Matua iwa ai mawa lalo le ai se titilo I lua matua I le tūlanga o nei whale a. You know, they're very poor conditions I o nei whale. Very poor conditions. And le te mai etua. E le ai mani ni tūlanga sai in whale leinga a. Ise mea. Peo mea fionga le li pale mia. E se mea. Le ai ma se nufuanga se whale fou. Ale nana avatua whaanga loa. Wai, le te whai atu. Ana whapea ia po ina fo ia auto New ana whapea whala Amerika le toi ngana whanga ia. E ke loa oe, e makua I sua uma I lunga le mea. Ave e se uma memories le no whanga. E su ave e uma. Mai, o aku ngai ka ngaka whawhawhea ke o for minskawa o ngā lau inga le mea le so. E no whawhai o nei New Zealand. O lo iei no whanga I nei New Zealand. Le whai ngoa tangata o le Spooky House. Ona o le tūlanga la lea, e le o le tūlanga whalpui. A ono whoanga sa tu wai ia
le ta'u o le whale male, tangata i le mental capacity o mawhau, ia e whaingola le spooky house, ia wa ia yani li poti, ia tātou wa ao sa mua wa maua tala lei, a ia yani poti le whailoi nei nyusi le whale nei, e wa ia la no whanga wa whai no whanga wharkalapu, ai whapia, telen malo le tunu, sa nga i fio iai, ai pe wa matana to eliminate le o tangata, ona whamai e ese, they see things, during the time they see things. Ia lela o toi tapuni ai. Ia le foi la no maua i nia so e ngapia. E iai ni whailonga mani mena wa aia ino whanga ni. Well, I don't blame it. Fia tausanga. Wa iai la tau na pule yola. Ia tulou whafonga anga samo. Wa sisi ai ua ina. Ia to tele. You know, le te whatu foi la ia matau i al mangoto le ngofoanga le sa vai woti i vai mea le mat pui le sa vai mea o sa e ngā tai mai o matau whale whafsanga i tonu ama le melo whai e nei le officer au tu o le whonu whawai There was a spooky place in those days. It was so spooky. E te lem whaina e sopo i e lem whaina e sa wali le fiafi i le no whanga lea i le fiafi po te o le ono it's so bad. A lela talo whai nei alom whanau. Pau le mea, wha fo i le vi inga mar whaftai le tua, i le fionga le li pale mia. Ua ma whai o lela ata lepe uma i lalo, ai toi whauani whare fōu. O le mea e whaafetei ai. O le o atu o le pule a onga. Pa ngai ngoi mai le mistawa onga. The very next day sa umaritari, ua maua le tona. Yes. O le nā le o ai o le vaenga ale maloro tu le mai. Tasi, te lo e mawhanu. E whaata ta fua mei e ta langa pe le o aru tere, e mawhafu tangata na tau mai au ta whaingata tau. Au, I la le si me te le ta tau o na lo loto le va ai le atu. I ka ngaka ngā fair decision making I le mea. Anyway, le o ta pa iai. Ia, taro si elonga winga o le mele la o iai. Na alola o mai lalo mei. Yes. What a tawai. Because it's an environment, e le whapea, o pā umala, sua o mai lalo pā, sua o mai lalo whali. A le whapea la, e tu waila na o le whale sā. E pau na le no whanga, le o te titilo I ata na au mai. Pau na le no whanga le pe it looks so nicely. The renovation I te tonu, o le wafa o ngai whaiea o ngā tamaiti. O inei, ia pela o le sifa pui le ai le lunga le na sola I tatango ia Al Capone. Kasi le na no whanga mata ina nei. I leo whai ise mea. O ina wala sa ta mawhau. Ta atia per pui whai historical le afo, ma inga le tunu. Ta tia pe Facebook da se whainga whai ai. Ai au le whai ina le, ave ese le me whai ai le a unga tamitia. Anyway, ia langa le ua ufata tia ia vaenga ia. Ia ta whila whai. Ia, tap o I tula epa. O lam tau mua, o te fia whesili nia I lau fionga. Ona o le matanga ni la fonga, a le mea mai le pulo wa iku, le o puloku. Ni la fonga whaatupu vevesi la fonga whaaluma fōlinga I nai lo ailo o mume o la fonga o tangata e loto lea. O whapea mai. O tusa o lana la fonga le whai I le tamari I le ia tapuala whapea. O whaaki poki sa mo tapuala and all this. Sei whai e sau whamaninonga, ona ni la fonga foi e le tala whea ngaivi. Ai se mo whesiri lava ia te ia, I lona tūlanga, o ia o tangata le ti poti mai Australia. Le ala leo lo whesiri atu tula epa. Wa leo te iloa, le sa tātou militino whaatasi ma le neita mari ia tapuala. A lewa ese le tala wa tau whaaleanga ai ma
Se fai mai sa fa mani nonga nei mata upu. Ia. Mo fanua le ia la nga wa e fesiri mai. Anga lo te falo. Le la lo amata vai na le nga le fa ngale upu tipot. Tipot. Aka amaka mai nga wa ko le che ka ma fa fusa uka. O lo no winga le uso len kipoki. Wa fa mantua o le uso nei. Le sa fai le sa uninga mata nga ma le fa luma. Fai o le fa luma o lona ainga. Ai ta wale e ngo sa moa. Le ana na mai lunga le na fa maunia na mai lunga o tusinga mai le malo Australia mai le office of amsnonga e confirm mai e le o ia o se lo ia confirm mai le la sa ye molianga o nai ainga ia sa ona fa nga ina o lato tupe i fainga o pepa si sengi and all this fa maunia i fa amsnonga e pepelo no fa sa laila le tipo ti ese mai ai ma Australia. O le o te inei le fai atu nei la fonga anga i tamadi i a tapuala. E le manuia. Then I thought to myself, how dare you? How dare te mawhai ni la fonga e le i whaapia. E mawhai na toi e malanga i tapuala i Amerika when the time is right for him to go. Oi, e le mawhai na toi fo i oi Australia. Oh, ia. E mana ia langa le fula wa fa sidi mai ia o te manatu foi a tonu e whalongo mai le uso sa mo i me ane fa pe ua ia langa o le ua papa i tangata nei ai le lena fa pese tala langa o au le no foi nei le me sa matu no foi mai le uso ele ia se upu ka o deportation ele ia le upu na ile toi fo i o le uso e tapuala i Samoa na o le tulanga na iai ia ona o le anga i Canada ia la fa fo mai le uso te tun foi o Canada la na faia le faiunga e volunteer e toi foi mai langa o Samoa la pa le ai ma se sortu la fono ele overstay nei ia le sungata le fo la tata no mele ina ia fa manino fa longo tangata ile i solia e tapuala se tula fono e tasi pe lua i lona nofo i le atu nei ai e paule na o le tuna iai ona na visa na whealua iai ioe back and forth pe a mai a certain time e ngofo iai o Canada langa exit ai o Canada la nga whailole o Canada ele whainga koe e alu Samoa paunga le awala koe re-enter mai ai so lala nga kokongiala ele sungata pola long passes malonto lua tutongia volunteer la o Samoa pola le temi ko ready ai ko re-enter mai io le atu o talamoni le na le ai maseme etasi pape o tipo ale ngala wa famkala nga tipo ta kula la kam ele fa pena le tapuala ele solia foi tapuala not even one se tu la fon le Mantua foi. O le sifi fole nei, le foi sala la foni talanga ia o e whapea e tele ono fo maui Amerika o noa, o ni la fonga foi. Ale la te whai e toi whamaunia, ale na e a fio mai i nei au te roa, e te sau e te tawhao e relax, mo e toi fo i atu i Amerika. O whela en whamaunianga o nei tau whaadeanga. Ia, ele ngata fo ia pulotu. A o si ele upo fo ilele. Io wa leva na lauro to overstay ia ele faina. Ele se me o ia me sido ka felo ai mafanu. Ele fantai. So wa matua i o vale tala pepelo ta faleanga ni tangata. Ia o te fio whaai loa tu la nisio. O le saunoanga le fionga le li pale mia tu sai ma whaamanuianga. Ia. Tu sa manisi whaamanuianga o le wa umana na whai aila na talo sanga i le kovana Amerika Samoa. Ia fo i le fionga ale sui whai lau tusi le malo tele meleke le sa talo sana ngā inia wanoa e a mata i ona
pe mawhaina recruit mai Samoa, nisi vaenga mo o tama whanau le atunu e fiofi atu tono le Army, Navy or Air Forces. Ia lewa manino o mana na tausanga i le kovana America Samoa. Ale foi la wa tausanga ina i le tui fai lau tusi. E pena sau noa, mua wanoa si itia wanoa nei a. Titilo iai. Ia ele whape tawanga wale i le tūlanga lewa i nei RSE i anga duenga whawhaitaimi a. A mantua na o a maua tu beto e fo mai. Ai ele ai se future meaning o le retirement time a, le taimi la li tae. Ai o le tau whama mao le fionga le li pale mia. Le o titilo a ofi i ni tama whana wa Samoa i te tono a wanoa nei o le Army, Navy and Air Force. E fo i mai le alo i le taimi li tae ai. E nate o ina pea le whamani yanga lea se io o le taimi wala au le tua. Wo benefits la i o retirement o tangata sa au auna matautua le whainga malo. Ale mana ia, le fo manino ai, na ave fo le talo sanga, ina ia mana tua ina Samoa, i le Coast Guard, le Coast Guard ale malo tele Amerika, le na te puipuia ia o ngā sami, ia le vātea te a mai se satellite. Ia, mantua fo ila i le satellite ale vaenga le au security measures a Amerika. Whangasa o mai ale sakirike lo o mamea i te tupu. Ale o mele so, o le nei lawa le i maua se tali, po o whea wo i ia maari liu ia, le su e te tono su tātou tungu. Ma whanua ta te li se e se mana, ion tau puru e pa iai. Tanga len kam whai fwile li pāle mia e, whaamtatara mai se lumana i o tupuranga Samoa. Ai mesele nei atunu. Ai maua wanoa tu tonu o le Navy, le Air Force, Marine, Army, ale ia wa. Ai le la tatara no fo le whapeo se me ua, me fo le ka fe ai ke ua lo le connection Samoa lu. Ai ke whape atu i Amerika, e maua sinan ele o tau marotu to tasi te le land ko flat. E fai e la singa base, for example la o le Air Force. O lono winga. Ele ngata la o le e no fala tatu atu, wala u fa solo mai atu te tele le tau o la lang tele le sing manga ya. O le o sefe pa i se base le malo America, i to tono Pacifica. Yo e. To a fa pela ke u fa manu ine tono tatu lau ele. Maua wanoa tupulanga malotu tu atasi. E o e tonu o mea ia. Le tau whaatata mea la fionga li pare mea. Ka fiona e ke o kupu ia mea. O se whamanianga tele tu le epa. O se whamanianga tele. O le wa ai mama o le fionga le li pare mea. A wā tupulanga lalo wa o Samoa. Ina whai ni mea le lei. E tā ina e se ai le tele tupulanga. Ma le tele o le whala au whasaina. O se vaenga le lei le vaenga. Alo, mana ia. Mana ia le lapata inga le wa au mai ia. E le whaapea foila le lapata inga wa mai le fionga ne li pale mia. Mō tātou uma fo i olo iai o tātou a inga. O lo no nofo i Dubai. O a inga lo i Israelu. O manuu maisia tunu taula lata ane. Le mea lo i le taua. Le whapea ia vave, a whapea wo iele tu langa ua la matia le nofoanga. Ia vave na so ta ilo tātou whainga malo i le vaenga le Foreign Affairs ina ia whai e se ngaduenga la veai. Te tau ona evacuate o tātou tangata. I ua pe o tasina mala vale le lenga fakia ngi i le inga i vani ngi Yes. Le tasile me au kakango le pitole. Tasile me le kakama le Perth Mackenzie. Tasile military retired. Mai
Au kanga kai so mai ka ku po. I le man ni man vi ai ia ko nga bi le ta te tano ia. Ia si fa te menong ta upu ia na anga me Ia fole ora tulong na sa uso ta I wa ia ta manino lo ia si o nephew I Dubai le sa langona I fole pe tau fe ma fau ine ia sa so ta ia ti ai fa pe mai anti au pole o lo mau e ngai ia sa nga le mu mana ia si batu ta fe la fo si batu ta pule ta si o leo failo mai fo I le ta penanga ta pena e le mai tai lui sili malana ofisa ia se tu la fono fa nga solo ai ma ia le drug test le ua o fufu nei e le ngata o le fa malu tu la fono le o te lona ta pena mai mas tu la fono e fai ungo la tu la so positive o le atu na le pa it's fair enough wa o le me wa live na tatauna na ta pena ina I paia inga ia o matinei o ia I lo mai ai la to te le o whaata wa ina le te leo le awhaina o le whala o whasai nei te tono o Samoa se le langona lava le fia ia vivi I fo I le atua malon whaftai whainga malo le iai nei te le ta penanga ona o le a puti yalo ma whanau o ne ta whiwhea atu nei tūlanga leanga le wa iai nei ai ia te tasila unta apule ia na la fot foi le na le so le pi o le o failo mai le no fa longo nei le interviewer ko you step down male la kapisa mo male ia mal to tau tala mai ia na me tele na fai le la kapisa mo ia si fa stata la ile me wa e fia wa Vata o la ngona le fia tu la epa pe a o ese uma I la tau lai to tonu o le pulenga lea ma vai foi ai na ona fa ma vai ele alu nu ai sau fa malama fa malau o ulea ana le ai o le mela le tupu le wa saula na fa ma vai nga mamia ale na so ta I male tanga te ia te ao fa pe mai o le watu le se fulu fa aso se fa aso lo tu ina tu ele le fionga le lipale mia ona ai o se tar sanga lea mai le pulenga le IRP wa mana o mia le tala le tupe financial statement ale uni la kapia Samoa mai le lua afe ma le ono I le lua afe sfuluiva ia se lau 5 milion yo ma sai lalo le alingoa saini lalo le ne fa pena saini lalo le Mary St. Joseph e tangata totas Ave mai saini to tasi lava e le sa te fono o le tupe na malopo I don't think o se tupe mai IRP le ai fa pe tupe le malo a le foi la ufa pe mai ai o mana o mia mai foi la le IRP na ai mai sa tupe le IRP le na latu more development o le la kapisa na tonu lava e le te lana no ta I le fionga le li pale mia o ese uma le pulenga le ia le taimi le nei ia o ese uma e mana o mia ni fonga fou 5 fou mafa fou ni sui fou la tu te fata taia le la kapia ale atunu ia wa te tira ia la tu ia sa fai mai le pulenga o le tu la epa o fale mavaenga maia o namula uleota o le ana posini le sa fai pule mua to tele la to ia le te va ti ele te mata ia Margaret Famuina Margaret they need to leave ua leva tausanga o fa yele tu langa lea fa le tonu
o tupe whale ton. Wa o te mole mawina la tala le tula epa. Le no whalongolongo whatata noanga wa whaiese ni tua inga sioeli ma tula epa. A ngā inisi fo i o tamali i sa whai ma coach ia ma taitai o au lakapi. Mantua tele o teimi sa sau whasalonga whapea o le awi o Dubai ma tunu ula. E atu nei tamai te whiwa no nofo le fia i tū la. Leini mea ai a. Leini mea ai ai. Ai mau atu le au management. Lai dina le lei mai te tonu o whatan malo. O te whamo ia la tala le nā. Ona e iai li pēno whatu. Iai lo nephew le te tonu o Dubai. O ia lea. Na mala a mai aunts. E matua i mātitiva ke rele awa tau tau atu no whako. E amo tupu. Lea la o ia wasau losa ili atu ni mea ai tu lo. E avatu se i whanga ia i tamata alo. You know, lai e whamaunianga. A leo mai ese le tala lea mai e le atunu. Ia e paule mea, whawhetai ua mawhainaru ese. A le fua avise se le tala whapea. O i se langa wo o le taimi wa umailonga term e alu iala tu la fono. A load of BS. Ia, e le la kikingi mea sore ka ke wawa ai. E le la kikingi mea ka kuke asi fesili mo mawhanua e te sila fia le wai a lesi whaasala lau o le pimonu, PMN, o le radio PMN i nei New Zealand. O le sau le la tau whaasala launga na o le iwa sfutasi tā la lea ua tufa e le malo mo le back to school funds. Te le pepelo le tala natu le epa, le whamaunia. Le whamaunia. Mo i lato ia o le tala tu sa o la maa. O nisi o i lato o lo o iai le au nanga lea le PMU. O i lato te lango ina le HRPP. Oh. Yes. Okay. Ai lato. Ai sa fai se whasala launga. E lei se whasala launga whainga malo, whasala launga le malo, se lau 50 tā la a tangata to tasi. Lei se upu whapea e iwa sfutasi tā la. Ai leo le iwa sutasi, ai o sema le iwa sutasi lo na whaina atua, iwa sutasi miliona. Sutasi miliona, i oi. Unless they've got their wires crossed, the lato te leo mautinoa, E pauna le mea leo te leo au ia, o le tu whatasinga uma e iwa sfutasi miliona. E le iai se whasala launga le malo, e iwa sutasi tā la se tupe ale back to school. Ma nino la ma se lau 50 tā la ale tangata to tasi. Mai le pate se yo o tangata matua. Ole PMN foi le isia o foi le tofi lau Nina. Kisto. Okay. Tato foi mai pela I mta pule le step down e to ina. Ai to no fo ma appoint ai ia le li o namla u. E sa or dalan. Ele fetawi na tu langa tu la epa. Ele fetawi. Ona o lewa manino te fifa manino tu langa lea. Ele o po foi le silafia anamla ulu. Fia ni ala tolu la fontanga ma le fionga le li pale mia. O le ale tala o ese umalato. Ai to e tofi ni committee fo, executive fo, management fo. Tangata la tu te ama. Ia sa tauna na te eng. Ia le sa nola fionga le li pale mia. O atu ele io o tu atu le epala te whelua i taluna. Na tu la i mai le tofi. Ai to e watu mulimuli na mula ulu. Ai whapea mai. A pea e se e saulo e te se e ti te vema tai fono. E na sauno manino le fionga le li pale mia. Wa umana whailanga tala le te fo i eitua. E to e wha apolo kikia le whainga le au lakapi. Ole si me tau ai le makua I sui atua. E o mai e tangata fōia. Male la ko mentality.
ele leilang ka ku faya me sili ike wa vai me maloma va me kanga fiololo la ia vanga sai mo ngai lo kako so ke le motivation tangata ia pe asui atole po sui atole plestene me uma o tulamana tauna ye tula epa tauna ye ni swinga fou vainga fou ina ia a maini idea fou mani nele lei e atina e ele au la kapia le tunu ia o sauntau ia e foi ma avele fa malo mal fa tai le to e filifilia o le tausala de tamaita ia tui fuasaa patila a mosa e fai ma faa o le universite o le tatou malo ia o le nei foi tamadi wa leva na tautua o ia i te tono o le tatou universite ia moni ai me le saunoanga le fionga le Minster a onga o se tangata lava le tautua o se tangata lava le anga maa ia o se tangata fo i tautua ma le whamaoni ia o tainga mea nei o le mana o mia tatou ina ia whaaleleia mea uma mo le ati nae o si o tatou atunu mana ia foi nga auto to fia na ta mai cha na valo ia ma le lango ni fai pe ole mela vale to fai ele leile la combination ma le la nga du fatasi ma le Minster thing o le sa nga Minster ia se tanga ta malona ma fau ma le fatununga Minster mantua foi sa ele ole faaola le universite a ole sa avea ma CEO ole ofisa a onga le na le nga ele mfaina nga lua faatasi ma le fionga le Minster sa iai o ai foi se ula Ioane ile taimi le wa pipisi fa mai le danki fever mama le la sa fa ele polo inga ina ia tafia onga ona le pipisi ai agora fica mai kai ai alwasi o fa wa there's nothing worse o lem fa nga lua fatasi ina ia e fai o le puipuinga a o le landea ia e tu sa foi ma le tulanga ina ia manuia ia alom fa na wa ia na ta ia ta mai la le tula e pai le fai unga le wato e awi di nel fai unga vai maunga tolu ia le fionga vo ele li fai pule ia tai li seu fiti ia o le ala mantua foi le fo wata wai ma mai fo le vanga le HPP le wata wai ma mai ia ntata la no ina ta pokala me le fai no batua sa so leo le mta upule le la wa umana fa ai lo le fionga le lipana mia manino ia le tulanga iai ina wa mata na fa sala lau ava no tai fono lo manino na fai fono tanga le vaenga le HPP tufa tusite awane apalaise si ayo ave tusite ia alala meno iai to alima lava ila to e ata mamai le to fana fai ona olea ele io atu te tono vaenga fa ufai ona ole HPP po tula epa na laina ofi atu te tono ole sa ilinga ole manuia mo la to tu malo ale foi lewa umale le foi le wa to fiela to femte te fono ole fa pele motu le pressure ole tawa nau mai wa mai tusi e tula epa e o la to ne e to alima lewa to fia lewa te fono so fatasi e o fa mavai ai se al me ole fa mavai ai ele pule atu tula epa ile pa i o ya vai maunga tolu vai maunga lua sa fata lua vai maunga fa ma fasale le anga tolu ele pule ai ia lei sana fe au e tasi pe lua ole mata fa yoile na le fionga le li fai pule sa ili e ia le manuia molo nai tu malo e ui lava wa tele ni la fonga foi sa fe avea i le taimi nafta atula i mai ele sui
Ai o lea foʻi ua te leila foga a supporters both ia tatou le fasma a o le ua faamanino a tili le mafuaaga ia lea ua umana saunoa manino le afioga le alii palemia a mai le tuualalo ma tarasaga iā tatou supporters a fai ua tatou avatu le faatuatua iā te ia na te taʻitaʻia le mālō o sana faaiʻuga fai o se mea lelei ai le tatou faigā mālō ia fai lea mo tatou ia ona o se tuualalo lenā o fia faamaopopo fia faaopopo atu i ai Ia, tatou e tāua mo le ai maise foʻi le tatou au supporters ia ua isi ua pina o taʻua le tau ease off mai kalagoa i le case lea i le mataupu lea ua aliaʻi mai ia le tulaʻi foʻi o sia a le mea tāua lava ia le tatou lalago faatasilaga i le tāua lao nei mea alii mafanu o le tāua pei la o le tapu kalami o le tāua o le mea e le gata ni tatalanoa i le tāua o le mafaufaga foʻi o le asu faipule a o le tapenaga ala le palota o le ase tasau i tagata palota o le itumalo ua pauala o le mea o le toe tuli matai laga iai le sivaega tāua o le saunoaga le lii o le mafaufauga o le alii o sau ai ua sau ma le loto atoa e risky ko sa ua take le alii he took the risk o le mea ua na decision making no fai ko sa ua e lea o mautinoa pe toe tumai a o le lava ua alu e fai i le mea ua mulimuli i ai lona loto ma lona finagalo mo le tumalo ua ia fai lana faaiʻuga ma lona tatanuga e ease ai lona conscience he's got a good conscience anga i le itumalo pe faiaʻina pe malo a ua ia faia le mea lelei mo lona itumalo a le mea la le winga la le tala le ase sau le tapukalami mo i latou uma ai te palota i manatu pe o tele tangata in palota i ai o le HRPP o le challenge la ke e tangata ia o fea le tu malo te minei o ai le avatua le manuia i le tu malo e te tau o no to e wani e lango ia le sui le ua manatu mo se me sili mo le tu malo nasinga mo ni saunaga tula epa o te mol maua iai ni ia foi ni faailoa mai o le moni lava o i latou na palotaina o sui o le HRPP a le taimi lenei ua mafuli o mai le fast ona ua talitonu pei sa o ma le lē talitonu i le taimi le amataga lana le sa failafoga e pepelo e lē moʻi e leai se 4 miliona lea la ua talitonu i faamaniaga ia ua avatu lea la ua iai lole le tofā toʻatele i latou leai la o le ale mea o le a tatou solomuli ai pe a faapea o i le maua mai le manuia o totonu o aiga nuu mai tumalo ia pe o tulaga nai ai e pe fanana saunoa le afioga le alii palemia o le ua iai nisi toʻatolu ua uma na valaau atu iā te ia a le faapea mai o nisi sa latou mafuta ia lea your guess is just as good as mine tula epa ma le faapea mai la e le ona atia foi la le afioga le alii palemia faapea atu e seʻi toe faamaeʻa muamua le mataupu iā vaimauga tolu ia ona toe valaau atu ai lea o latou ua lela ia lana tatanuga ona mai le fale vaimauga tasi tau le vaimauga fā faapea foʻi mai le atu faleata iā faleata tasi seʻi o iā faleata fā ua faatupulaʻia le toʻatele o tagata o le atunuu ua e lē toʻatele lē nonofo ai e o mai i salafai ae ona o le saʻili mālō saʻiliga o galuega ae maise foʻi a oaʻoga fanau o lea ua ofi mai ai nonofo i le fale vaimauga ma le atu faleata ua faatoteleina ai la lola palota o loo i ai la se fuafuaga a le mālō la atoe iai ni nofoaga ni sui faʻopopo
Longo inga to e tasi la se sui whaapopo i le whale vai maunga. Tasi fo se sui e whaapopo i a whaleata. Pe fōringa mai o le a vai maunga 5, pe whailoa mai o le a whaleata 5. We don't know. But o lo o iai le fufuanga alwa le mamau le malo. Yeah, to atu tula epa. Whaftai, o le mea tau, tasi le nā vaenga tāua. Pe o le ua ria e mai e mafuafuanga arua mamau o le malo i le tula i mai o le sui lea ia pe o le ua tau tala mai ai lisi va inga e tauna va ai ai ia le e mese lava i tu malo ia tu tauranga whalea ia ma vai maunga ia ona o le pe ua maua ma lea no e tala mai ai ia le lau tatu tiro ai a fai e whatanu ina lea va ia a wai lua la o i nu tu tauranga o mātou tu malo. Yeah. Ia lona winga tolu a whapeto i eise tu malo i la inga le Taiwan ai fo ia. Ia lona winga a whapeto ala i tu malo i e wha. O le lima. Io, tasire nā mea o le pe tau whai ai i le whai numero lua vai tolu. Ue pi paule o whai numero whai ai o na yesu inga atoa ia. Na yesu ia inga lea. Io, ia, ai o se moa wai ia ua talia fie lo taloto io ta oto ia tala ma upu na la lafo. Ia. Sa oile le whionga le li pare mia a iese tangata e ono a fia tele. O ia tangata pito siri na pia. Io, so me foi le tatau e tatou au supporters. O ia e whanua rua manatu malangona. O ia e whanua rua manatu malangona. Ia, wa sa oile le whionga le li pare mia. A sa ili apo ai le tangata e ono a fia, la whionga le li tatou ai supporters. Se tau te manu a miti a, ai le a whaina, o tatou mali uma, tatou te. Ai o e tau whalongo la li, o isa sui o le tapi pilu, tamo e il mena. Leo whamanino mai le lato whalawi loa. Leo whamanino mai o le la whaulu atu ia lau timu ia e alu le HRPP. Oi, o rono vinga o HRPP ka maloa. Ia mantua foi. Ona taimile nei, wo le aise amani ia ina o se supo, se funo palmeni. So o ai ala se sui sa tau ba mai le supo. They are free to go po fele partia li ai or become an independent. Ia ale lau whailoa mai lau whapea le alu le tūlanga le HRPP. Ke kau, tau iei ni o langona i te fo le e ongo join lo matua i le HRPP. Well, there's a possibility to la epa. There's a possibility. If I like a coalition, but then she can't just switch the boat. She can't just switch. Still go back to the by-election. Ito e fo. Awal fa pe na sao mai le malo tausi. Na fa pe la e sao le ai e ola va. Fatolo winga lo tala. Lango le pi o le o mai fa o lo reis fe me o le o fa me tai o lo a. Lo o lo winga. Ang fa ye e ko manga ku le lo makua e alu i e to e alu fa na fa o ke atta le merna. O le melo ke akai. Telo e le tali inga lo tu to e fa pa lo. Aisha o i aki ko. What do you think? Le winga tonu le la tala tu la epa. O le vaai ma walunga whalwhapea o ia nobody challenge me le mwhaina na whātu i laloina ia i langa whainga malo tausi le whātu la whangoa la ina iai se manatu ma walunga whapea I can do the same switch whaiana ne ai o i whainga la tātou vaai e lola le mae a o le fionga e ali i whonga whetalai. Ai ke sila fia fo la we. O le laki ale na tu mai fia mei o no le oto o lua oi fo. O mau oi fo le ngorte. Foi ma po ao ma fiola. Fiola. Ana le o ko lua nga. E kau fango fia mei o lona winga la. Au le la o tai ni fiola i le Le ka ma ke makenga. Pe fa pe ke ko fo. Lona winga e fa sanga ele le ia la ia fo. Ia fui ma po ao. Tali le lo makonga fia mei i pe a koe ngā la ua Ia nea whairoi tala wale,
e popo whalele ia talia i ona tonga. Ia, ka isang kau. Ia, e sele mana ia whalonglongo atu i tāpenanga. Tāpenanga tātou whainga malo mō tātou ia pe o le tāpenanga le o te talaina o le maketi fōu. Ia, le fila. Ia, e se fwela le mana ia o le saunoanga le fionga le li pale mia. Ma le sa whiloa i nei malaksen le taimi le sa si ma i mai ai. A le la whapea wala lata nei wa te lua vai aso. Ia. O le vai aso. Ma le vai aso le o te Array Wellington ni. Ia o le weekend a tonu ala na le malanga, le alwa le malanga ngai New Zealand. I le tatalanga o le maketi fōu le sa walalo. Ia, ma o le la whaai e ai pāpā. O le atonga ale pale mia mātou ngai New Zealand. I le afioanga i a pia, wa mantua o le afioanga le o pia. O la tau le sa talimalo i a New Zealand. I le taimi o le Jokom. Ia le la wa avelola i le afioanga le li pale mia. Le umanino mai wa umana i eni fontanga manisi fo i o tamali i o le afioanga i a pia. Ia o le ao wai whai e a umal fontanga. Ia, no i folola i o le afioanga i a whapia fo le a waluma te mai ta elvine ula lato te whaafiao ina le lato wani fau le afioanga le li pale mia. Uila inaya le whainga le maketi sa walalo e se le mana ia wa le la te whalele ia uma le kāpaka. Le kāpaka le au tawhalwhale ia. La te whalele ia uma le kāpaka le nā au. Pea la si tia fo ila malwhale ia. Le la si tia iuka le maketi le i funga le ia. Ia o ina fo ila la i e man lato ta penanga mo le tato sisi ngā fua. Ia o le ta penanga o le talaina o le mautafono, o le ta penanga o le talaina o le ofisa o le fono, ta talaina o le lua whisasanga kalapu, te le ta penanga o tato whainga malo. Ia o mai lai luma uma le beach road la le amata atu i luma o le whala o ngā mulivai e le wai e nele ofisa o konsula Australia, tawanga i le Aggies Hotel. Le la whapea la whausia ini no whuanga mau tutu. Mo le mai moa ina, le mana ia pe a whaire na tūlanga. Ia tati mantua teimi o tū ngā maa. E tau tsu e sau spot le leise o ngā maa te nofo le lei ai. Ai mana ia le tūlanga ua whaeloa mai le fionga le li pale mia. Ia o numole. Ia? O ka ua e ta ua meria. O le afoi. O le whaamausari ina o le relationship le Samoa e hua. Ia le lau ka penga ku vaa ia o Amerika Samoa. O le na mai e lima. A le pe whanongo atu pe e le pe o vatu vaa o kuile ia mana. E malu e le. O pi nice. Ia. Le wala whaero mai. Wau te langa ai mo fientau sanga le te le ito i Samoa tu la epa. O i tonua le pulu tele lea le sa whafsanga i tonua ma le whaloloa le Westec i aso ia. Ma tau lia lao i nā lewa iei le si ofisa i nā. Ai o au tafa atu lai luma tonua whafsanga i tonua ma le nofuanga o le whatan malo le tano atu stala. Le lawa ma le nato e tangta i le vaenga le nā. O i nā la le la awhai iei la le wala wa iei le paka. La wei ele paka de taimine le eno fuanga o me ta alo ta mai tu swingi. A le la whapea mai, o le a whausia ini whaleo o mani mea whai barbecue, mani mea whai ini ta alonga, o se no fuanga o atu eia a inga, ta whawhao ai ma whaonga, wai mana ia mutia lo, mana ia niu ma la awolo ia, esele mana ia, e mai la, e a mata atu ngai whaatau nuu ai taimuli nuu. Esele mana le fufuanga tele me malolo i tangata ia o ina foi ngā tai atu a le whaletala vai le fionga le mamelo pati o ina le wele ofisa autu o le ekalesia le sa iai le sunga whawhenga ngai a Williamu ma foi te le i o fuanga le nā a o ni la ia so sabo mai tawina a o ia sa
tumu. Mamau mea o i tangata e paka ai, a o whalai temi o whonu tangata tele le e kalesia. Ia e tele mea e tau sua ni ta vale o e lau mai ni alato me tau sami, a leo mana i le fufuanga le ale malo, o le a fausia ia no fuanga whapea. E whaasanga ina leia malmelo i le moto le kalesia lea, la whawhengo fia tele o lato fontanga. E se le mana i le tele o waenga le la o whamanino mai le fionga le li palmia. Ta penanga si o tato malo. Kilo le la koe look forward te le ko kilo tangata Yes. I look La forward. koe look forward tangata toi anga isa mo taimi o sisi ngā fua. Ona lewa tele mea mana nai ma lewa tolu waso le tato fua. Malo, mana i whaftai le malo mo le ta penanga mawae. Ia ai tu apa Yo e. Kiki foi lo tu whanau tuela koe on kiki. Whai o kilikiki o whai ngā pese, Ia o matching girl so ia sa masani e yaso ia. Le whanau la. Au hangan wha ili pū. Ia le sa ave o e whai le matua o ngai pese ngai nawai taini. E ui anga le sa u me nga whai e ngawai ke mia. Ia, o se vaenga no te fia batua tula epa. Samoa's economy continues to record positive growth. O loo whaawa o pea ona whaamauwina le alu mamau i lunga o le tamau a inga o si o tātou atunu. E se le mānai o le atulang. Ai titilo iai. Na le, o tu sa le lipoti le nao mai. Na le lipoti amo le ono masina le na tula i mei ne whinga malo. Ia. Te lele i tanga o le GDP le iai. Iyo e. Ia titilo fa ila le pa uma walalo o le itala fule iai. Le ua ono se lau walu ono miliona. A mantua fo ile na whailo mai. I le taimina o tu whatasia lava o le lei le paanga ale ainga fast. Le na whatatia i le fionga tamai taimin stao tupe le fionga ia mulpola na rosa. Le target o le tupe e toto ngia ta iwa yaso mole. Ia e mua e na wasi ti o ele malo tau si o atu la tau reduce i lalo le tupe toto ngi le sa whaleo. Manu whapene ai wai lalo pe tau se lau mon tukule le tato ai tā lafu. Ai ui lea whaftai whainga malo. Te lo e mawhanua le mea whaingo fia so se sa moa te tauna mawhawhon mele la tata no toi. Te tau na la tutaria ina mele e tautara no toi. Masa ina no toi por kalame. Imo meo revenues. Ara ngā tupe. Lea na whai mai ai e tapipi le lua sutau sanga, tot sutau sanga. Taruai. Tusa le lema revenues lo whai ai le fast. Ngā le 5 tau sanga. Ara ngā tupe. O le fai uma el maror te mine. Fai atinae. Fa sorta mau ai. To tongi mai ta lafu ile taimi tasi. Fa fefea le kausanga kele ele ma fainga fai e kangakangi e kasi anga me fa matala mai so se samu. Si mangaka ka voile e ika whenga maru. A o le format lea. Kau kei loa ai. Le vanga fu e kangakangi kupe an maru. Whara te pese. Wa lewa na whawhewhete ina la tautanga. A le taimile nei, a tato ti tilo le iai. Ngā luenga whai le malo le whai. O le atina ina o le malo. O le growth o le malo. O le development o le malo. O le totongi ino ai tāla fo le malo. Le amo le taimile tasi. A le la mai alu lunga le growth mo development o Samoa. A le taimi. It's only 6 months tato whainga malo le tu like my nei. Yeah, 3.5 le GDP la sa yai recently a lower 3.7 billion. 3.7 ioi. Or the cost of living pa le 2.5. Pero pa umawalo na lo tim nek. Yeah. Foreign reserve 1.6 tasitesi maleono billion na. Le tupe fa nganga. O le tourism por le touristi todo se lau fitu miliona.
ia makakukupe le ala kufafo every year remittance o le ua 5 selau It's only 6 months. It's Yeah. only 6 months. Lewa 5 sila untuk miliona. So in another 6 months, o lunga ile biliona le revenue le remittance. Atanga yela. Teto mana to lol ma fa peo so le fa le ital ma fa. Ila fonga yesa la foma ya tato. Fai o le fa anana ele fa la wilo me le atbu le te leo le tato sao. Yeah. Ai fai mai la fonga fa we mu fa pe o tona te o ta no this. Ole ale feo fa nga yele le remittance ne ya tato le vatu Samoa. E Ya le mo sa no ne tula epa. Fa pe o le wo yese fa sa longa na le iwa sutasi. Le na ne ya le tai au eta te reo mai lunga. Ua fa maunia mai elements tau tinam tamai tai. Ua luas fulu 20 more district le ua fa manueina ua mafaina fa matu le lato 1.8 mo le lato tai se lau 5 futala. Ia vai, langa ese ese se mta faio ia le malo, o le io ina. Na watu ole o fiso tupe, o la to na fa matu mai tupe fa. Ina le la pe mai le fiona le lipale mi. O ese na ala langa io ele se tupe. Ale fu ala langa o tuai mai. Tuai? Io. O le simeta ua ne mele ua mai Oi kau wanen ka ue le finga le lipare. Ai fiu ka ure ka mo ke maki. Oi le si ko le ka ko fa no ko le. Ele se fai a mon mole. Pe o mon mole. Lepa. Ai fa fo fonga le lei u leo sa noanga le fionga le lipale mia. I. Se to e mai la te palanga le te fa mau wa uma mea o nisi o i latou sa matou mafuta mua. So lela te whai atu ai, your guess is just as good as mine. A e titilo iai, o ai lau atu to atasi le taimi le nei. Nā le to olua le te titilo iai a wia. Oi. O te mauti noa la wā, ia le walu ia fia mei o ia tula epa. Yeah. No doubt, it's either two ways. E mulmulita ia le atinu. Pe tu fa a pe tu to atasi. Ia le wa tātou i loa. E le mwhaina to e whiliwai ia le sui mai si umu. To e lona ia na le to alua. Wai la le to alua le nā. Ia, nā e te sila fia le to alua le nā tula. Ole example le leia le ua fai e tai o li seu. Yeah. Set a Tō very... le loto. Me tōna nā ta o le tō le loto. Ua mana o le fai le me fai loa. Yes. Ai le ngā le sau fa mi o sau le ruma. O a ruma. I reo ka konganga kai o lai rumas. Ua mana tu lo tanga tefe. I wa lela ua pe u whamata osi me le whionga le li parmia. Kon foi sila kanga kai o korkolo ki ai. Alona winga na o le kala le la pai ngai. Ia. Oi fai. Olo e fai pe apa pe nga ua ele se mea ua fai. Ia. Karu si. E pene tali manino le fionga le li palmia ia tali o seu. Ina wawatu mua sa nole li palmia ia alu na tatalo. Tatalo ma ia ia whainga o ia lo na ainga. Toi sau fo ia alu na fia ngai malo i tu malo. Po le ase tala mai ia masui fo i o le whasa papiona tau tau wā. Ai le mawhai ale to e watu la wā. Ia le ntali manino le fionga le li pale mia. O le mta upu le le whai to tasia ia le whai unga. E a mai i te tonu le ainga whawhantu i le whas. Ina ia. Ia le la wa. Wia la vai le ta mali i ala mea. Ia o te whaftai o le toa le loto. Ua pena sa no le fionga le li pale mia. Lewa ia toa mato i toa wa. E titilo e a sau nei e alu le whai unga le nei. Ai whai e whai ngā pālota e le malo mai. Ia ona
ai le ai wa malia lava ia ona o le mea sau ma le loto ma le fatu ia pe whaia ina pe le whaia ina ai he's got a clean conscience ua whaia le mea mo le lei o le tumalo. Mana iei o le tualalo pe tau wha uma iai ia le fina ngalo le fionga le lipa le mia le lapo kalame na po. O le no nofo file mu o le atunu uma le tue. E fua i lunga i le vao tu le epa ma le fionga le lipa ni. Moni. E moni le. E le mawhai na tu ua le to ina lea. Ia le whaila na whai mai la step down ma la kapi. Ai sau e foi mai si fa kalanga ele elo na siu fai ngoa ia ka pena o le me foi le ua mangaku ro fa mavai se ngungu io e o ko to malau mai ele me male ele ola ka ku nu me fa malau mai e ola lu me mongi me io ia o manatua ta pu nei fa maunia mai le ofa le malo i sala elu more scholarship mo le tatou whainga malo mo tamaitia o le fa maunia mai le whainga paanga whaatasi le tatou university ma le embassy a saina ina ia toi whaanga solo inisia vanoa tau skolsipia o onga mo tama whanau so tatou atunu o le taimil nei tula epa o le wa a mai se la pata inga se la pata inga le wa a mai ele official MCO ona o le wa ma wa yese online platform o la inga la winga I whainga wha computers I lungo o benga ta whailangi o whailo mai ele ntanga luenga o pisinisi ala manuia maleipa ia mata ala le mamalu o le atunu ele whaateleina o le tuwhatuwhaina o pepa wha computers I lungo internet ele I tuina atu ntanga luenga tu sa o lewa iai it's like a coin a le wala to a mai ai lungo o le logo ma lungo le official document ale malo fa folinga ila o se mea o le a mai ele malo ai le o se mea o le ma ua o se tu lau nei o le pe tau fa se le whainga o se tusi fa mawina o le ngō pisinisi e le lalo le ngō le Bitwise ia o le lapta inga le mamalo le atunu aua nei whaasese I nei oe I waini au tupe e le moni le nātūlanga e le I lista la ina wha le tu la fono fo le nei pisinisi to tono tato whainga malo o nae sau lungo le tu la o le Facebook e ngoa o le Benita FX Trading ma le Benita Global ai o le compania I ngoa o le Bitwise o lo lato whaia le tūlanga lea ia o le lapta inga langa ua whaamao nia foi wa ye nisi o le tato atunu na whaasese ina I mea whaapea mua tele ele tupe na whainga ai ye foi nisi na malanga mai UK o atu I Samoa whai ye le tau whaasese na ye foi nisi o le atunu na tele ele tupe na whaaluina ai ia ia o la mata upu muli le atu la epa wo tu uale nei mata upu e whai ui ele tata noanga. Ia. Asino au pito lava la u tua lalo o le a foi. Ma le fautuanga I sio I tu malo I le mai maunga wha ai mai se le matou nui I ala mangoto. Ia. O se fautuanga ona le wa maua se tala wa whailoa mai foi. Wo o mai nisi. O nisi o ila tau sa pālota I le HRPP whainga pālota muli wa umatu nei. O le ua lolofi atu te tonu I le matou nui I ala mangoto. Ina ua iloa o lea le atu fatufaina ma lufi ina le tele o le manuia e ala la le se lau 5 ma le poloketi o le 2 miliona o loo talia nei Peila wa avea le po whamanianga nei ma mea wala lofi atu ai wala tu tam whai ai loa lai so sofa tofa ale nuu ina ia vailua ina
Mana o whai le me mana o i lātou. I le mātou anu le i a tau fusi, a le mangoto, o loo malu pupuia i mātou. Mantou whana tasi le e ka le sia te tono mātou, ngā o le e whakasā. O le majority, o le mātou nuu i al mangoto, lata atu i sinamonga, o i lātou e loloto umai le malumar tapua e le e whakasā. Ai pela wa avea mau mai ye nisi o e ka le sia ese. Le wa tau mawhai e loa ina ia wha ese se lātou pule nuu. Wha ese se lātou pule nuu. Ia whaile me mana o ai. Ona ese tasi o sui e tamaitai o lea wa yelo na wano e te tonu le official fon whawai. E te taulana sui fo ila se toi fili le se sui tamaitai. A wa ve matulanga lea wa fio soi mana o e whai e lātou le fifilinga. Ia leo te watu mawa lalo lava ona o le mata i tu atu e ui na mato i fafo o lo o tongi lava le mato maa i tonu al mato nui al manoto o mato na viola i al manoto mato te iloa o lo i ele pule nuu al manoto o tau i e fau atu aua le a mi foa le tau manao i le manuia na tau o atu le so sofa le file mu o le mato nuu o lo i eisu sunga al whawhianga inga malona whatua lo i tina mata mama tu tua le ekalesia ai mai se le malosi o le nu o lo tau mawhai wha mau popo uma ia le poloketi le nei o le manuia whasafua ia o tau uma ai le whaapela o tau o mai ai tau te selfish tau te mana wai na tau o mai le ia whaia winga le mi ngau ia o le tau mwhai so sofa le tau wha a le nu tangata i o tonu. E lau te tonu i al mangoto. Okay. Yes. O nisi o lātou, e matai e esel mea matai mai ai. A le pela au mai e wha la le lima ua mea lea whapeo i al matai. Le ai, tu lou la wā. Ia e me sini fo, ia wha fonga mai le fionga le min star, le fionga ia mui wha wo Julius. Ia o le tūlanga nei, o se tua lalo, o se tausanga tama whanau al mangoto lo i fafo ina ia whaia le ami o tonu ina ia toi ilo ina lelei lava o lo o iai lava ia tamali a fionga sao a inga sao fo le nuu no iai fo inga e mawhai na sawala upuleina le mata upule nei wale mai ia le tuplanga tala vaule whapea e o mai whapea ia tatu wo tufin manuia le nei mai a tātou na tau mai le whaifia potu te tono le nuu. Manei, le afu. Ele nga tau tu malo fo ia. A whanongoro me fo isi tu malo pe o tau pe o le ua bevesi solo a o tufanga ia o le manuia. Ia. Le fo te mawai atu la fo e iaini ni mea ua iaini la penga fo ini tūlanga fo ina whai nisi. Le fo la wa e tau le ngai nai le a fo le ngoa matua ya ale vena ale le tuftu whangalona i tu maloa to ngā me la whapea to ngā me whapea e solo mua i la tou e le itongi le maa e pālota i le sui o lo tūla i mai e o lo na mai la i e whaile tūlanga whaana whapea o le o mātou e mau te pule tupele ma te inta hello tu te entitle iai ai whaile whai unga a leo e ke lo e mawhanua whai a sistema kung kele nge ke ke iai e ka oko lo la lafua e le koe kau whaiskanga ka ko kasi adjust pa nase me e ka oko lo le me wa watu le malo alu mai ka uma o le whano noanga e le i whakeo mai e tau tua ma whaini me le lei i te tono al matou nuu le whato a noa mai ina wam le atufa ia tupe nei ia e lowa ia au le lisi o te lefia watua i lunga i ngoa o tūlanga i pui ai lewa watu tu malalo ia o la susa nei mo fanua le ngata e suere matutemi ala susa nei e fai ele ta longa si leu fa maduia mai ai le fionga le parmia fai masui o le chai o petaia o lana fusu anga mua le tono America. Oh, that would be nice. Io ai fai fusi longo o le meuli le la fusu le la fusu ne yo te loa o se
o se test ke le fo mo ia mo le fo ia lo le tunu le la o me fa mania nga le fiunga le pa le mia e fai masui o le malo fa mania fo le alo le tunu ia ma le fono le la usu ia le paso fo ia asolua le tu so na nei e tanu mai e le fionga le li pa le mia ia auto New Zealand Yo na ni le fiafi tanu mai ai ia fai le malo longa te langona o le aso atai au o se aso si tele wa o le aso o tai au le fai le sauninga fa pitoa le fai mo le sunga fa fianga ia lai moana wili papu ia na ki taliwa toila ia le fionga le li pale mia ile tai au le solua le la songa fua ele no fo le fionga le li pale mia to e sauninga mulmuli o tama ai o le sauninga lo tu fa pitoa le wa ye fa do longa ma se mun ma wale a tato malo e fai tu se fo i male au nanga le au na le tua ia na to te li wale le fionga le li pale mia i le songa fua ina ia ta pena la a wale fo no usu le ale tato malo le sta la solua la se fulu ia ma fanua o le a fo'i arta nga i mai fai unga ta por kala pero fa ia wata ta o le mali yo na o tum e o to na le mali na o la to ile fiona li pale mia ke lo atu manisi e mori le le fa lo fo'i le malo ia ke lo le mo so te mi te asia ile fo'i ai longa maua se taimi wa le te mai ta watu pokala mea tau. It's gonna be a busy day tomorrow. In fact, ona nafi sa o lato e faila wa se singa i forman. O ila mea le safa ye le lab, safa ye le test. E tua fale ila le mo te tapua i le ekalesia le a sister. Sister, okay. E fili wa i maile ta avale anafi. Wa tumu. Yeah, can you imagine? Le ona nafi as faraili. Le asto na i nei tai au whainga lotu. Ta fe se tumu tai au. E le fol mo ta tapua i le le. Ya ona o le e afi o maile te leo. O susunga whawhianga inga mai so se atunu o le fai paanga ma le ekalesia. Le la awai la tau le toi sauninga o le awauna le la so sa fai ngā lotu. Aso ngā fua ia mana whala wasinga. Yo, sia wona no fatu der la tu nei de maliu le na. Na fi a whafunga mai ia. Whafunga mai ia. Manuao mawia. Yo, na la tu nei atenti ia le ia ala e fai to breakfast na fi lo ia tu malau soa ia tu langa na ia tu la epa ase te fai lo i fola o telefoni a fa fonga mai ia le songa fa fianga ia man wow ia o le telefoni le na em fai ne so ta i mai atiau o le olu atasi lua i valua tolu wono o tasi ia pawal mea text mai fai lo mai le o fele no fuanga o lua wha mautu ai, ia ona o wala a watu ai lea, pai se tātou tanga. Ia, mana tu leo tapa i mersi ui, ta ia tam ta munmuli, ia, ta whato whai le nei a fiaf. Ia, o tu langana tu lepa, ia tātou vai masani le nā, le o tu lunga, tātou asia, tātou vai masani. Ia, o tulanga na tātou asia lea, o whaafafonga mai e ele tina, whaafonga mai pokalame le nei, e ele tina le wa maua wa taunu mai lau tupe tono le account, o le initial le sa waile ngoa le tupe, o le o le mo o hui, a e whaafonga mai, o le wana le lafo mai o lau se leni, alo ia uni wha maumaunga,
o fea le tuatusi a oai le suafa, oai le emaili, o le telefoni e anga iai le tupe. Ina ia mawhaina whaile oka ki liwa sao atu lo tuatusi. Whaamon mole whaasota i mai au pia umal pokalame le so. Ia o le tau le nā, tato waile nā whaafangu, tolu se lau maleono tā la. Sa wale le tato Renew 28, ia whapea fo i le tato le tato Redox Gold, ia o waine e lua. Ua whai mua so sa ia tau toa tele ma palatunu. E tui mai telefoni oisi, mili mai le level po te o tasi level po. O nisi o la tau whapea mai, ma lielo fina ngalo. O le whitua o mānawa mai, ki aku TV o mata le lua pokalame matula epa. Ia lea whaina, tulanga na iai. O ne whapupole fwpea sa telefoni teimi leo le po. Ne tau whapea o tupus whalawlawe lo iesi o mātou tina matua i Samoa. Ia tulanga na, tato waile nei, ia wala au mai, pe a whapea o tulanga na le te whiamana o mia sosoani. Ia whapea fo le tato energy. Tuna epa. Ia, ono le te no whai atu. O le tama le nei o te whaingoinga, this is my magic go-to. Ona o le pisi ngā luenga. Pisi tele ofisuia inga i te tono o tā ngā luenga. Sau le whale, pisi tonu pasi e pu e pia wanu ngā luenga. Na sau le whale whia ngai matangata tu vili mai e tatou Asia. E umai o ta lela ba, ia na ingula ia, le lenga ingula energy le tae au ele yalu ina ia, maua le malosi. Ia, malo. Ia opa na wa mai atu, ia. Ese se au whapoponga le tatou vai le Asia. Ia, o kako information mga pawana le mea ona o tatou ai nei Amerika ele o yesi tatou si tanga. E pi ona o fafot ma Amerika yo le olo yesi tanga o le vai. O tatou ai nei Amerika o lo tu mau pea le tatou tau pe on sau ai le lua le fa lima tau tanga ta wai. O information umana mai o tatou o le product umana na ia o mau mafo i nei tatou umai New Zealand Australia i mo la tu i fisili mai wala awane i le orua tasi lua i valua toru ono o tasi orua tasi lua i valua toru ono o tasi o numera na e tau te mawai ia le tō whaia mo whanua ia mo vai umalawa ia o tō whawhonga iai Amerika Territorial America, wala mai le lima ono lua, tolu fitu o ono lua. Lima ono lua, tolu fitu o ono lua. Ia, wala au mai, ia ono whamtala. Fula ia lea, ma whaimeisa oka, ia mo tatou ia pi ona wala au mai, man whaaloalo. Ia, ma whanua isi si mea o e whinangaro iai, ia ma sauno ia e. Ia, ona nātu leipa ua. Mai atu ia. Whatatanoanga whasoa mau i riringa o mea fo i sa tape na ina a wata po kana mele nea fiafi. Ia o tonu peo na o whailoa tete oe. O hao o te malanga i Wellington e le vai aso fou. I le aso lulu, to e tanu mai le fiafi le aso wharaili. Ai o langona o le a sausa o le ta whatatanoanga po kalame mai le lo Wellington ni. Ia lau whapunga anga sa moa o le nā ua tau mawhai atu, tau mwhainga ina ia wha malamalama, wha whaingo whiana malamalama i tau mwhainga le leia tātou mālo, tātou whainga mālo a wale atina e ino si o tātou atunu. Ia o a fwoi ni te ngana wala a wale, ia mālo a vei whale o tō whina ngalo. Tātou tālosia ia mawale ola malmalosi i le vai aso fautu la epa, wa le la sui le taimi o tau, ia whapena fo ina tau e whilongo nai, ia manuia le sapati ia i la tau i Samoa, New Zealand, Australia, ia a o tau le aso tai au, ia tātou tau e whiloa i se taimi o momua, manuia le nei aso soifua. Te tele mawhanua, te tele moro sauta proklame le nei aso, alof tele atu ia tā whea whiloa i pia. Ia, soifua. Soifua. Ia, o le nasa mo ua o tō whaponga mai
I le whauina fo i o le Mapo Kalame, tarosia ia o iai se tāua a walau fita whafonga. O le taum whai lava ina ia mawhai o nau o atu ia se tautua o se o nanga whatauwa. Ia ia longo pui ali ia ai lau tau fita whafonga. O fia lava le tafa o le neila lo langi o lo e maua mai ai. Ia o le tāru sanga lava whaau ngā le mea e te tau. A o le mea le te tau au ar whaau ngaina. Ioi. Whaau ngā na o mea te loe tala whea ngai mo lau fita whafonga ma lau soi fua ma le ola. A o ni mea o lo pa o papa i lau whafonga nga aua. Aua whafo i mai ia i maua, whafo i mai ia tia uman Mapo Kalame, ia upu e le tala whea ngai ma lau whafonga mo le nei avanu. E tau na whape atu, ia le alo le atu nuu manan ta alonga, ia ona o lona ua i taimi nei le ua ta alo mai ei tutonu o le malo telo Amerika, ia tātou tāpua ia whaiva. E le whaingo fiela na fusuanga lea o le awhaia mai nei i le aso sa, ia o le asau nei, ia masitasi fo i oli i uli, ia se tasi fo i tangata i longa fo i le ta alonga. Mo ia ua tolu ana whaia ina. Ia au tangata whaaleanga records a ia. Ia tui ngā tangata whaaleanga records a ia. Ina ne i mea ni u whaaleanga i le record tasi tama whanau a tatu lea 29-0. 29-0. Tatu tatalo ma tāpua ia whaiva o le li o tiai o peteia. Le fu tatu whaanongongo ua mai ieifa manuianga. Ia ale ta i o tatu malo. Manuia lau talonga o le atari i le aso sa o le asau nei. Ia, mana tu lea lau fionga li pārimia, ma lau kāpeneta, ia o le whonga whetalai, ma le sui whetalai o le pārimene, ia le taitai o le tuangai, lea ua wharongo atu ua e anga ese ma le taitai ingo le tatu lakapi. Yeah, that would be nice if you resign from the leader of the opposition too, from your party, the HRPP. That would be nice. Ina ia mawhai ai ona tuua wanoa ia inisi fo'i o lo i lalo lau taitainga. Mana iai se sioe ia ni whainga fo'i a vanga whai e lua. Ia pe asui me fo'i taitai o la vanga. E morteni nei. Anga leila tu e taitai o Samoa. Samoa na lua. Se tuila manua. Malo te to tasi, taitai whale malo, taitai o ekalesia, taitai o nuu maainga. Itu malo. Alo fatele atu ki tatu Mapo Kalame, manuia le sa ia te utou ina, ia manuia fo i tapena tu matu mula stuna ia tau. Mai lau tu ona masani tuila epa whaafetaili o sua, o te whape atu le temine i soifua, ma ia manuia